Under Korbook ni ingui material distribution program Khlai Kha tini Korbook BRC hall nogo aro nogrengi manjak phaika Korbook subdivisional police officer Baramganang gaman jeriang tei assistant principal Baramganang Kartik Debbarma tei IS Baramganang damudhar Tripura sarno khabai teibo social activist BISHAL DEBBARMA Kapil Jamatiano khabai teibo kwbangma Korbook subdivision ni rwngnok hekaba school ni teachers rok tei SMC committee rok bo phai manjak koktum ni bisingtui sai khana rakha tini IS Baramganang damudhar Tripura 42 hekaba 42 ta rwngnogo student rok hekaba rwng srwngnai rok Thwng Jaknai Manwi hekaba borokno thwngthai manwi BISHAL hanai tini sai khana rakha khnai di chini mangpli ini sen pula sekarang pula orang nak kena hambai media orang karena ini yang program nak program orang media ni macam diskusi semua. तो Korbook विद्यालय परिदर्शक तथा ब्लक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर Korbook की तरफ से ये समग्र शिक्षा अभियान निमित्ते इको क्लब निरांग materials LEP materials जब तो किसी जो materials एवरीथिंग मेटेरियल्स स्पोर्ट्स गोड्स থেকে শুরু করে যত মেটেরিয়ালস তিনি সালসাবেকে প্রোগ্রামनि মাধ্যমে স্কুল যে 42 টা স্কুল দङ 42 টা স্কুलनि जागा आं टिचार माने प्रोग्राम अच्छा तमा तमा माने रग RWKHA बनो और एवरीथिंग स्पोर्ट्स नि माने ओंखायनो किचेन गार्डन नि माने थंजांनाय এরপরে কুকিং ইন্ডাকশন থেকে শুরু করে ফ্লেক্স থেকে শুরু করে যত কিছু মানে প্রায় 20 থেকে 25 হাজার মাল जों दिनै প্রতিটি স্কুলে রাখা